in zawai in chi pai ve kule hei amasa in hun lutak le in tha se nga he press meet min ron ngai poi mo sak tu media lama kan tho puite in zawai in kan long lom chewa he hun min ron man pui wa hian lom thu kan han shil masa chew ni ke hi teresi vanal shwai kania Secretary to Government of Mizoram Food and Civil Supplies Department na chelme tu kania chuan kabulam kadinglam tu hi pulan hunsang at namte additional secretary na chelme tu ania chuan kabela mahan kan director P Saiji Kui oma chuan hela mahanin pusi sadai lawa joint director oma chuan he pu Victor kan joint director boka chuan vo ina hianin kan media ten kaltlanga mi puine na EKYC kan ti me tungchanga thupoi mo tak tak te mi puite sha tur soi tur kan neya tunlai hian National Food Security Act noya ration card neite card enge card hol nei zong zong te ti chian na EKYC India Rampum puya ti me kania Mizoram po state dangte ang bokin he thili kalpui me kani he EKYC hi Supreme Court thupe aga ti ani khwale tuiten milo shat sakse ti hi Mizoram sarkar chuan adua COVID shipui awanga migrant workers lamla an thokte ration lak chungchanga har satna anto na sat awanga PIL case kalzelin aron shin chwa ania tin he KYC rocket chwa na hi toy fel devin asoi thei ome ti chuan mi puine na sha pu pui mo kan han ti tak tak te chu hetiang hian kan han duang chwa ka kan han soi fe ange Supreme Court in Khatyanga Thupek Asyam ang Bozui Khan India Sarkar Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution Nuaya Department of Food and Public Distribution John he EKYC titu hian state zong zong te na Thupek apea EKYC kalpui dan tu hi chiang taka zialan ani lo awangin Mizoram chuan ration card management system kanti Mizoram bum puya ration card kan khung khom na portal ani chu he portal a hian beneficiary kan ni na ti chan na kalpui masak ani a hemi kan ti zo felvek nu a hian e-post kan ti hemi ration kan lak na huna retailer tena khol an lo kol hemi a kutzu puinem angai te awangin he thil hi in than bisi in than zo ani rual khan kalpui ngal ani bok ani NFSA beneficiary ration card kan ling chuang te hi atakin an na nge yem ti te NFSA bufai athona dong tura allocation la siam kep tur an na reng MT chian nan le lamla an thok migrant workers ten khoi muna ko NFSA ration an la the nan te a he KYC hi kalpuya ni ti bipui min shat sakse kan dua kan shat tur pui mo tak chu EKYC hi NFSA ration beneficiary chu ko member tinin anti angai ani card engle card pol nei chung kwa a member zong in ti na ani chu card var nei te tan ti ve angai lova ti hi khwale tuiten lo sha se zo na tam tak kan donga card var te card pol te card eng zong ina ti tur emoti a ron chot te po kan tong sa he hi chiang takin mi pui min shat saksela card var neite a non NFSA card holder ten he EKYC hi anti ve angai lo ani ti kha ten card sen kan ti tun nai sarkar ina aron ti chwa thar card sen nei tu te pon anti ve angai lo ani ti kha kan han soi chiang duwa ti chuan EKYC hi fair price shop retailer te te na money ration card number le Aadhaar number se chunga kala e-post khola kuchung uivanem meitur ani a thilhar sa a omlo ani chuan India ram chunga
khoi retailer ne na tang ko in ration card number le Aadhaar number sia chuan ko jung puin nem hi ati thei veka entinan NFSA card holder chung kwa zinga an member pakhat kha Delhi a emo silchara emo ko omsela kha a omna muna retailer te na bakal khan a Aadhaar card le a ration card number a sia chuan kha khola khan a omna muna alonin ve thei ti na ani chung retailer te an he na EKYC ti tura kal local reng te an nar thiang lo ani ti mi puin min syak sakse kan du boka Food and Civil Supplies Department chuan hemi chung changa hian retailer te ne na sya te na ko ati chhuak to ani India rampona omme te emo chu ram chunga an lo he thuna EKYC hi ti ve thei mei tura ngai an ni a an lo ko hun puna an ti ve thei don ani chuan natna le har satna danga wanga in chwa san thei lo te tan a shan pa in department hian nakina anoi pu in han jo sela ro manna siam tum te ko ani a tin no pang kumruk noi lam an biometric data la lak thei sakve thei lo te chung chang hi ministry in ti dan tur angai to meka an thu chhuak kan ngai chang mek bok ani Aadhaar update ngai awangin chen khat chu kholin an ku chung pui tha alak that sak thei lo thina chung te chuan Aadhaar center a an Aadhaar te updating e-posa EKYC hi an ti tur ani a he hi tuna hian ti mek po an om reng ani chuan EKYC hi kan soi to ang khan February ni som pathum atangin ti chan ani a tu din hun vo in ninga thani sang hi som ni panga jing dar som thleng khan mi nuai khat singkwa sang sari som li zali som thum panga in an ti to a hei hi ration card card engle card pol om song songa member om zong nuai ruk singkwa sang ruk zang som kwa pati atanga chu chuan tuna ati to te hi za asom hi paria 0.34 lek alania chu wang chuan atam zokin EKYC hi mizo mi puiten kan la ti lo ti a ko theya chu wang chuan hun phut tiam chung hi ni som thum pakhat thathum sang hi som hi panga ma azo factor ani awangin mi puiten hi min lo ngai poimo sakse kan du em a NFSA ration bu fai athona kan ton chun zom je theina turin chung tin a member tin ten ngai poimo nge turin kan in ngelin kan in shatir ani kha EKYC tuna mi puina har satna kan to na hon kher anga yen ti te hey aizola po mi tam takan oma an khwa EKYC ti tura ho ngai nia sha te an oma khangtan khan ho kher angai lova mani omna veng retailer ne na ni china kan soi to ang khan Aadhaar le ration card number kengin kan omna phun thewa hian EKYC ati thei ani ti hi mi pui sha ta kan kwanzar bu ber ani a te chuan hetian kan media lama kan thopui te na kan omna mun nge ya min ron pui bom ta ka chuan kan department chung chang hi mi pui ne na kwanzar tur hi EKYC pia lama po khan ration sem chung chang a hianin kan ngai pui mo em me kan ne ya chung te chu tem han soi le ka du a sarkar hian mi pui te ne na ration bu fai tha regular taka peturin thei top tak meu a chwa a hemi ko ngai hian mi pui te sha pui lo har san na tam tak ko atok thin ani ti te hi mi pui sha ta hian soi ve tha in kan sha a ram thunga public distribution system ti chang tunga ti ma son turin chan lak chho reng ani a ma son zel po kan be se ani ration bu fai le asem chung changa hian rammi puiten zau zo kin min lo sha pui se ti kan ne ya chung te chu hetiang hian kan han chhop chhuak ange pakhat na chuan ration bu fai chung changa har sat na le lung oi lo na mani chan poi tu dik tak mulo nia in sia te chuan
englai po in harsat na an theina turin Director Food and Civil Supplies Office phone number pakhat he hi mi puiten min lo chin cha saksela sang khat chakwa sombut pasaria hian englai po in harsat na te a chen theya mi puite te na in khwa in retailer laka emo in ration dom chung changa shim harsat na le shiat fya du in ne ni chuan 1967 hi dial ula englai po in 24/7 he phone number hi vil ani a in harsat na te department ina rang taka alo sutkian zung theina turin he number hi pantang kai turin mi puite kan than cha lom ni sela tin thil poi mo em pakhat le chu thakwata khullo an om ve china wangin retailer ten bu fai sembang an le chin te chu thale kwata atan chhar tel chin ani he hi tun laya carry over kan ti me chin hi ania thakwata lak lo awanga a thale kwata lak theilo a om theilo ani ti puiten chiang takin min shat sakse kan du ani chuan a pathum na chuanin sarkarin buk dik tak bu fai mi puiten andon nge adu em a fair price shop tina retailer ten digital weighing scale an phang to ti kan chevek ome ration bu fai buk ani lain ani zong lan na chu ration na tu mu thei nge durin mun langsar laya retailerin ada nge ania an thuk thiang lo ani he hi pe puiten min sha chaksela ration an lak lain an bu fai tur buk ani lain abu pri zong lan nakha an ma ni in an hu thei lo an lo da ani po in he hi alang sara da tura retailer te an phut kan be sei ve ani ti chuan apali na chuan bu fai buk laya bu fai da na pan buara if ani emo bucket ani emo tin ani emo chotolyan ani emo engman wa pompan ani in kha man rori nakha retailerin abu fai buk ri zong atangin apai nge tur ani ater wait akha bu fai buk apiangin man rori zong pai tur ani entirnan mi in kezi som mi lo la theita sela tina khan kezi som cha leng ta sela kezi som abu khan achin ri zong apayanga adang kezi som abu le ko khan achin ri zong kha apai le zel angai ni aom sia chu bu fai buk apiangin aman roman ri naka apai zat tur ani ti chuan apanga na a chuan poimo em chu kwata la lo post met lo te po in at thale an kwata an chan ai an chan theilo thom kan lo sha danin ni in thakwata ala lowa a thale a ikwata thale thamasa ilak lo wangin tun tha ikwata alo thleng lo ti a in shilte om chini in kan sha a he hi thil theilo ani a mi pui ration card holder zong pe yan thattinin kan kwata hi sarkarin min pe ani ti hi kan shat atha omin ka sha khang te kha tun din huna kan department IOA kan mi pui ne na sha tura kan hanu chu ani a tin kan ho tu te na kan media lama kan ho tu te na bin sha pui kan handu chu he kan press meet hi Mizoram Sarkara kan ho tu te appropriate authority ina an phalna thapa conduct rules noya phalna kan don anga press meet hi he kan department han buat sai ani ti kha kan han soi du a kha zong kha kan han soi thei chu ni sela zo date kan media lamatanga a omani chuan he kan officers tinen chang turin kan in pe ani ti kan soi bok ani kalome so na so tu te kan no me tu na han anol pui han zo khop sela khatiang ang ho har sam na big ne ang ji dam lo tu na mani in khwa sam the lo kumbet na ti ang ji te po
khang ang chi kha chu ato pa ram man da siam turin department in kan rel kan tuma amaro ki tulahan alol kui retailer hoti khan so pot sila retailer ho kha akal le turan ni wang khan ka ho kha chu ato ya kan da ani kalam pang kha chu department in minzo na kha acha kha kan lo thir ya lam ani ta ni dam do ina om rei tak tak ke pon om ta khang ang ke po khang ruwa kan lo ne nga ro man na chuan kan lo shedon ya